Hello guys, welcome back to my Mata Gorom YouTube channel. So kapgam misngir gamang kumul sudung manem silo ke nulu kindage bang sumsiro gorom sa kabidu ji emplaying silo mane silo kapane sarda podong pom nidu emplasin side pe me podong mane silo kolok ke anjib dupai ko mane gorom kuma bang omna atok podong asin opo pom nidu kinto mang asa saradung odok ngom mane kedin ara so apinem dolamang dungkol dulamang yukol yublamang adem pa gorom sabom na mane ngo kangke to ka dumuram se sepak to gorom bal lam plam adung ukrung gorom se dumuram se arai pa lange mam nango sepak tak guys untuk happy aman kede kangkan nang angke to ka wak asara sara rok guys nulu ektang ko dekaiye nguluk ke nan bongom pullung hato se nguluk ke nan bongom pullung guys kato rok ongo made mui ba punga ba langi se sin ongo bodek panda gai ke kato ongo de belok kedukom kintu turna kama bong si gamo ne bong bodek turna kama nan bu su ro kombo ongo pullo oke guys silat pe me pa na mane apngo me pora ipe mane podo so kumala au don sin mang pas se me pora rok se video sem moke video sem success ko काने के लिए सक्सेस सब्सक्राइब जे सब्सक्राइब बिलांग का रोके शेयर बिलांग का जनरम न पे कमेंट बिलांग का दुमुच चमनम से कबिना और कारो सिलो के दिन से कबिना काटक सारी स्क्वायर बक्स कांखंडा माने सिलो सिन से मपुरांग न ngasin से सिलो गरम mang anjudak dasar sing kap sarang katoka yumrang krit ka undak man hekte kapona silo rokom podong bida kai doni pesin ngomong takai silosin dulu lama bom na pikir kapien asal pe merdera dulu nama misal busin kangking to ngosur kumna dunga es bokoban podong ngomong doni moyo bong kam na pikir kapien doni kam hey guys halo guys ngok kedua macam namanya kape idang kapura ke kani lagi rok kenal komen box zona langka rok ngok tani serat kape idang gang ketoka dua macam bagi pak sutonam oh guys katok semuluka badi se mane biringam gatak biringam aru gatpana madura katok guys orok kesem nulu komen box junai langka sem gatge lokom bona ji katok aru gatpana में देखो दूरा कांखनोल बिरंगा से ये देखो बहुत सुंदरी है गाइस काटक सुपांग नुलुंग mo dekaiye podong odak gom silong goe guys ko go manam dekhi ka mane doni balang glen ga ma dungai ओके गाइस nguluk ke silo ढोलू sam dekaiye ढोलू कैसे होता है कैसे दिखता है आप लोग को जरूर दिखाएगा हम आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना हम अभी जा रहा हूँ हमारा गांव को और गांव लोग को हम बोलूँगा कैसे आस होता है कैसे मन जाता है अभी घूमने के लिए हम आप लोग को माथा गरम यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब नाम दम मिटपान्यो को रोके बेल आइकन दबाई नाम दम लाइक नाम दम शेयर नाम दम कमेंट नाम आपको मिटपान्यो का रोके चलो गाइस दिखाइए सब हमारा गांव में जंगल होता है जंगल का मंगल होता है हम आप लोग को दिखाएगा अभी जरूर गाइस हम लोग का तो हमारा गांव में जंगल का मंगल होता है देखो हमारा रास्ता गांव का रास्ता ऐसे होता है आप लोग को जरूर दिखाएगा चलो हम जा रहा हूँ हेलो गाइस kapo karang lambat sa kato ka oke katok silok ke dinja kapi dun mapamayan mapo moza mapodai dulu ka mapodai silo gorom sin mang kapi sin mang mana antu dak empla mo sin mapola video banai dong guys hello guys supangol gedang mane rok ke dukan begedak dukan bolok donam tu nama rapope ke donam tu num topope otok ke ngosi lasin sampai mepodak hample dukan besen gedung ngo biskut regel doy oke bodek poisang kamang ambirak kom se bistok okdum bistok asem sila biskut regel doy rok ke biskut de
Oko dopon ruji 20 taka arok doyengo silok kesam kato ka 20 taka lune 20 taka kesit 20 taka arok doy pojok hin dama kato gelang ka video sam odok to supang non dukan do pengae kong lu ka belek thungu tella dunem bidak tanik tangfa hin दिखाइए सिलोक का मौसम बहुत अच्छा लगा है भाई बहुत अच्छा है मेरा मन भी घूमने के लिए अभी मन कर रहा हूँ अभी इसको दिखाएगा ये देखो बंदा कोना लुपो सुधा करता है ये सकरे अंचुला बुसिन में अपला माने कोना लुपो सुधा इसुदुं को से Hello guys, supang ulu dukan gipong kai था supang ulu ke biskut rakap gaya rok ke nulung ulu dolu so gaman dekaya katok podong opom nidong silom pelang asin cuma podong mana podongnya otokom kam nama ada atau ha supang ulu dukan gaya dukan Hello guys katok supang ulu biskut am ratak bong 2 tahun rata 20 taka 2 tahun bida dukan kuru se supang ulu practical do em ada pet toka Pangulu thoirung amtak thoirung orok ke katok podong asin odong empira gom mamang sir begoru ye atok pet kita gom kato ka. ato mosta ram dorang ulu moko paisa asin kamang katok opan rak ye देखो ngulu hum tigala hamba daya ha Terek lah amat aja. aku pang gerak katok dolusan juga dolusan katok मजा होता है Halo guys, kapan-kapan ke arah dia punga ke mata gue YouTube channel saya punga subscribe bilang ke like bilang aja naruh share bilang ke saya video sok boleh lepas aku